Ya queda caliente otra vez el discusión la Consejo local na di la regular council session en dinantes aga. Durante y después el un privilege speech que man deliver el Consejal Jiménez acerca el resulta de su investigación. Si porque ya sangga el grupo del LDP que miembros del Consejo con el mga proyekto que asigun urgent para construir que el beneficiario amo el mga barangay na syudad. Esta el mga kontrata del Marzo 22, ya pidi el alcalde si Mambeng Clima ko un special session para aproba ko ng mga kontrata como que el Labuan Police Station, el High School na San Roque, el Barangay Hall na Limaong, drainage na Tumaga, slow protection na Sanggali, Manikaan, Tulungatong, Tugbungan. Unfortunately, no ay kami sakal majority del membros del Consejo local, and even before the special session started, sinigit informasyon niya resibi kay hindi dahil suporta el red team per instruction of the Mr. Lobregat. Por eso no duele ka natun. Por causa y larga palabra el Consejal Jiménez que estaba según el orden na Núñez para sangga con el proyecto. Personalmente ya contesta el Consejal Charlie Mariano kaya man abstain na votasyon del Marzo 22. Well, that's a figment of the imagination para kumigo personalmente because I was never controlled. I was never dictated upon by anybody, especially former Mayor Celso Lobregat and now Congressman. Nobody dictated upon me and the members of the majority group when we rejected the proposal last session to approve certain projects. We decided based on the best interest of the city government of Zamboanga, considering that some of the projects were either negotiated and there were some documents that were not completely presented to the August body. Takay man asigun cerca na periodo de kampanya el votasyon, pero ya aclara el Consejal que pasa na propio proseso y pide exemption con el COMELEC para continua con el proyecto. Because of the election period, election ban, unfortunately, amos na limitasyon delay, pero si mira to, siya mga proyekto pwede saka to el exemption from the COMELEC, which exactly taas el gobyerno lokal. Pero ya contesta, si Mariano. As I said earlier, we have to be doubly careful now, especially with the application of election laws. We might be held in violation of certain election laws, and we do not want to go to the Ombudsman. That should be very certain. We don't want to repeat mistakes of the past, where a simple violation led some people to the Ombudsman several times. ¿Cuántos mga proyekto el nuay pasa para construir mga tiempo? Amo el Police Station na Labuan, el edificio del San Roque National High School, Aumento Barangay Hall, y mga riprap projects en preparasyon era según en preparasyon para el venidero tiempo del ulan na Hunyo. El Councilor Mariano said this will not kill people. I hope he's correct, but prepara kita, si mira to si Mambeng ben tan persukadle el security, incluido el disaster preparedness. Ese de mga slow protection ali, tasi pagani, kaya bungka el antes slow protection, ase el antes alcalde Lobregat. So tatapa kita, kosa palta el antes, kosa hindi bueno mga proyekto. So I hope Councilor Mariano was correct in saying, ojalá this will not kill people, but we have to be prepared. After El Nino, expect entral La Niña. Asigun con el vice-alcalde Cesar Iturralde, hindi man proyekto pasa tiempo, pero él tiene asigun tiempo para pasa con después el eleksyon na Mayo. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.